Daki Marbam ajeng Arab UMDC ka Laban Mauprem constituency uba Mitchell Wankar Shaki spa tali kilongi ki baduna hakayok kakot hakum kani kapor babaru ka perthai kadangnya kun na uknyang jengpang COVID-19. Haka kar atarit mentau bena jelio arajar arpoi uba Mitchell Wankar ulalit ajeng Arab shalai tali kishnong ki bahab haka Laban constituency Habaya keren sekilar patai kubor uba Mitchell ula ong ba nakatulop jung ula no senyang ni kini ki jingyarap syaki pat ba bakade ka kamram jung kum unong mikmat banyarap ki tu kilonggi yang ki baduna hakaliang kayok kakon hakum kini kapor badanya kun persyayu kenyang jengpang COVID-19. Ba bayarap yang abenjuk kini ki kerteng ringkat baka jentrai lang benar basno. Dia kani kadi kasian ke baar yang bentuk yang hakani bentuk kerjaka naga benta ban ai ke dirap am lagi tu kilong yeng ke budunai ke jingyo tam hakum kadi ka klam aba baro nakaliang ka sarkar nakaliang ka snong nakaliang ka sam ni perking ban mi ban nommi chaba terreha bangim mi ka po kam swap ka po ka than nam ka ni jadi nak tak kadang ngalai ya kajung produk hakini kisnam arsnam hak bagi kam kijam tidak sakut lor kamai gaji undan syu ti pumunang mikmat ada ibor ibaret bat gaji ei ke jong bulai ilala nga la perkhat ba ngi balai ya kilong yeng ki bedok umah kadi kopor mencam snam ho ngidon dak skim MDC leyo kan sam ndrai menta snam nyumbok pada sponsor ngidon skim Karlai jingerap niat bet. Marga perkhat eladi. Kumunang nikmat. Lada ngum ai jingerap hang kapor lanu ka dimana. Dabil alet yaki kam kido. Dabil alet yaki jingtrai lejong. Ta yo iki bainong, yo ek bainong Bible la, yo ek bai trai. Tak kapor jumdu kam ju jingerap. Dai kani kapor ka bangi kerdu umni. Te ngasih perpat ifi biang ini ai baret ijonga. Tanggung ta idak iba ngatre lang matfi se ngadon lang matfi marga gerpat ngadon basnong balada dan kilong gi baduk di badang kimpat yo ek kerteng bawan sobaban pentuk sama bangun yo kontak yang kita kilong gi तो जो आप लोग यहाँ पे खासी नहीं जानता है ये मेरा नाम मित्चल वानकर है मैं यहाँ का MDC हूँ लबन मोपरम का और जब ये कोविड-19 का बंद हो गया तो सबका काम धाम बंद हो गया ये जो डेली लेबर जो काम करता है जो किसी का घर में काम करता है उसका एकदम काम बंद हो गया तो बंद होगा तो लेकिन पेट तो मांगता है खाने के लिए तो खाने पड़ता ना तो इसलिए इंसानियत के नाते मैं जो ये लबन मोपरम चुना गया है कि हमको जो लीडर चुना गया है तो मेरा भी कोई जिम्मेदारी है कि आप लोगों के लिए कुछ करना के लिए तो अगर इस टाइम में अगर हम कुछ नहीं करेगा तो मेरा नेता बनने का कोई मतलब ही नहीं है तो इसलिए आप लोग ये जो छोटा सा चीज़ आप लोग के लिए जितना दिन चल सकता है तो ये हमको मैं ये 1 महीना के लिए तो नहीं दे सकता है लेकिन जितना देता है ये मेरा दिल से दे रहा है Oi kalau kami hadian ba ngelai iya fast food untuk nak kalian juga disruption ngirayo ban ajing ngarap fast food terlei hadian bakalawan ka fast food kampat dai kata kepada perking di pajba lang baki pajba sisa ki kerdu raya kani second wave di pajba la kerdu but ni isya ba asam di ba ban ni ya le ya ban ni persyak ban COVID-19 pada nyemlahi ba ngin perking ya kalit kawan ya ka trigak ta kumba ka sarkar kalale te aba ka sarkar kaladep le kumde pede ibun kilong yang kiba undan kamju ha ba kitu ki long yang kiba kamay men step bam dami kalakta sisa te habang ngalai kum unong mikmat te ngamsem la sisang klikti ngalai persang hi bani kendo berkibabun ki nong yalam ki sang dalang ki sang samla senang betit ya kaji dengan senang bat ia batay yang ababun bang jilong giang kiba hadu ba kalawan kaji bakraw
wat hadu ba nyok ba tedai kata ba peluang yang ba ngan hap benmi ni yang wat la ya diru how last year how September ngala yo positif ngala sa hospital hadu artayo Nazareth cerai yang bansi hakum gani for banmi nomor ubabun balang uduk usuk uthap udap udon kan ni jingarap jang bat ngasngau ba lada ka jinglong MDC jang merap kum hagani ka por te banirap ki por ki bala kulut ki ba ka perthai kala biang bat ipajba layo balis ka kam kaduk te kam dan ka jingon toy te itai dei jing so personal jang te nga sukit ba ka riang ya ki pajba jang ka konsulsi jang bat ya ka brief kontrak hibra oi ba ka perthai kanang bahana inlat na uni phnyang bintang bat ke berhak kinong kumudulong barabo kalong yeng hi ka menta ka bangin ada pan ai hadu menta bat ka bangin ai menta ka singi kan palat ya ka arajar long iya tang hapo ka konsensi jeung halaban kan palat ya arajar iya te kidan beregi isunong kibala ya kontak ya lai phone nga sinong hanong kandong ki bamde na konsensi jeung ya kita ru haka level gitu ngakat bangala hagini kisni salit iban aji ngat kita canong kandong ngi kum ki MDC ka fund kalong very limited yamdan hi fund ki ba ngila ban ai kum ni pajba ibabu ki babon hi fund ki bangi ai ki dei tang na kabanta ki bangyo na central scheme aga bangin ai ki developmental work te andrei macam-macam ni don bok handiat ba ngila yo ban ai lem na kabanta kani ka jingarap na kabanta kani ka COVID-19 karena mentok namru dapat diperregister jong UCM ru nilai persang ba ngini pan biang bangin yo ya kata ka fund na benta ban pendam kam bangin sam yo pajba te hadu menta ya kata ka fund pengin pat yo te ngini persang bala ban yo nang babarok ini don dan talem ha ka ba nginduk lah ba impet di bentuk insuk aku gini